Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Yana haftanız xarlı olsun. Bu günün esas adisilerin hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Bugün matem tedbirlerine bağışlanğan canlı yürüyüş geçirildi. Karasu Bazar rayonun bir sıra köylerinde camiler yok. Bu meseleni muhbirlerimiz öğrendi. Krasnoperekopsk şehrinde Novaya Formatsiya adlı regional ara orta ve küçük biznes cemiyet teşkilatının yanı bölüğü açıldı. Akmezjitler atlık kulları MMA karışık kurashuv boyunca çempionat olup geçti. Bu videogerlik halarını bizim yayınımızda seyretiniz. Gece Akmezjit'te çetel maşinası AZS'ke kelip uruldu. BMW arabasının aydavcısı maşinanı idare etip olamadı ve Gres kasabası yanında araba tolduru stansiyasının informasyon blogunu yıktı. GİBDD xadimleri yakın yerde hizmette ettiler ve bu Schumacher'ını birden tuttular diye kazanın şattı. Bugün 1941 senesi atıp öldürülgen Yahudiler ve Kırımçaklarının hatarasını anmak maksadından hükümet vekilleri natsizm kurbanlarının nesilleri ve pervasız kalmagan insanlar topladılar. Matem günü canlı yürüyüş geçirildi. O geleceğimiz parlak olmasının temsilidir. Tafsilatlar gelecek levhamızda. Canlı yürüyüş olar 76 yıl evvelsi gibi tamam şu yolundan keteler. O vakit Yahudilerini, Kırımçaklarını Gogolya sokağında yerleşken ştabtan ölüm cezasına yolladılar. Pervasız kalmagan insanlar bugün vefat etkenlerinin hatırasına itibar göstermek için toplandılar. Akmezjit'nin merkezinde ve Kefe şasının 10. kilometrinde habatsız insanlar atıp öldürülgen yerlerde bugün çiçekler koyuldu, dualar okuldu. Din vekilleri, siyasetçiler ve ölgen insanların evlatları öz kederlerini bildirdiler. Марш называется «Марш живых». Это не просто мы помним, а мы думаем, как мы можем сейчас жить дальше, помня то, что было. Потому что у того, у кого есть история, тот, который помнит прошлое, он может жить дальше и продолжать развиваться. А тот, который не помнит, тот, который не знает то, что было. Тогда tijolo жить дальше. 41 senesi noyabrının 2-sinde Akmezjit işgal etilgen son faşistler ilanlar darhattılar. Anda Yahudiler ve Kırımçaklar öz vesikalarını, urbalarını ve evlerinin anahtarlarını alıp ştabha kelip cedvelge yazılmak gerekler degen malumat yazılgan edi. Kollarında ise 6 koşulu yıldı solmak gerek edi. Акция, которая сегодня предусматривает акция «Марш живых», направлена на то, чтобы с нами участвовали дети. Вы видите, что здесь находятся дети, сейчас подойдут студенты, здесь находятся представители разных национальных организаций Республики Крым. К нам приехали гости из Израиля, которые нас поддерживают. К нам приехали из Красноярска, из других городов. Вот, поэтому для нас, для всех это очень и очень важно. Штабта insanlarını yük maşinalarga yüklediler. Bir maşinaga 40 adam oturup onlarını Kefe şasenin 10. kilometrine yolladılar. Sabadan başlap gün batkanca mında böyle 30-40 maşina keledi. Silah davuşları toxtamaydı. Herkesini bir önde atıp öldürdüler. Здесь числа из крымских татар тоже около 350 человек здесь лежит. И сами знаете, тысячами здесь лежат и крымчаков, и иудеев, и евреев. И получается, что, конечно, такие даты мы не должны забывать. Наша задача сегодня передать будущему поколению, чтобы таких событий больше никогда не было, чтобы было здоровое общество, чтобы мы всегда помнили о тех трагических историях, которые были. Böyle deşitli antisemitizm şaraitlerinde sağ kalgan halk gelecekte büyük maksatlarga erişebilir. Deyler Yahudiler. Böyle vakalar hiçbir vakit tekrarlanmaması için hepsi çareler bakılmak gerek. Canlı yürüyüş, helak olganlarının hatırası angan ve parlak gelecekке adımlamağa hazır olganlarının yürüyüşüdür. Enver Ablezi, Hasan Zivadinov, millet için. Karasu Bazar rayonun bir sıra köylerinde camiler yok. Sakinler öz ibadetlerini kazayı binalarda kılmağa mecburlar. Işık olmagan damı akan soğuk binada tiz çöküp namaz kılmakның çaresi var mı? Bu meseleni muhbirlerimiz öğrendi. Küçük Burunduk köyünde bu binanı yerli sakinler cami dep adlaylar. Vesikalar boyunca ise onun maksadı böyle belgilenmek. 1,5 binden ziyade sakin yaşagan köyde 3'ten 1 payı Kırım tatarlardır. Bu yerde namaz kılıngan bina ışıktan üzülgen ve burjuy ile kızdırıla. В 1994 году колхоз дал
Это под этой пожаркой было здание. И вот мы сами уже собрались, потолок, стены, полы, все мы сами. Мы сами покупаем дрова. Вы видели там печечку? Буржуйка называется. Буржуечка. Ерле акимиет бу меселене чезмеге истей койнын яны генераль планында бу территория культ иншаатка айрылган. Комшу койде де вазиет айны бойле. Кышлав яни Курская койындеки жами там манада совет деврынын тарихи абидесі сайла. Бу бина тарихчилерны ве арби кино режиссерларны миракландыра біле. Бу койде эскі мусульман мезарлық ерлеші. Ерлі сакенлер оны өз күчлерінен абыналаштырмаға тырышалар. Культовый объект. Дело в том, что это такое тяжкое наследие, которое нам досталось с периода Украины. К сожалению, из 400 мечетей только 5 имели правоустанавливающие документы, около 70 частично имели правоустанавливающие документы. Поэтому, вот, исходя из той проблематики, которую мы сегодня увидели, мы впервые начали работать над этим с 2014 года. По поручению главы республики была проведена инвентаризация всех культовых объектов. Второй этап – это как раз-таки легализация, то есть получение правоустанавливающих документов. Автонын сынына мебуснын авалесіне бинаен экі койнын культ объектлері электр келетемені төлевге қошылажақ. Мезарлық қоралануы или меселеді чезілежек, ама ресмейлештіру баяғы вақытна алыр. Аллаху Акбар. Намаз бу ислам динінің 5 шартларындан бірідір. Жами семилетнің дини меркезі сайла. Бу жума жами құручылығының кадрлары. Бір вақытта 15 бенгеже инсанны қабул етіп олажақ. Юксек минарелер ве гузель акустика, эзан сесі әрбір мұсылманға етіп баражақ. Султания Ситакаева, Арзы Хасьянова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Сув кетіріле удалар соба или қыздырыла эв қазайы алда. Бақчы Сарай шәрінің Пушкина соғағында әрлешкен 29 санлы евінің сакинлері еллар жебөле шарайтлерде яшайлар. Январның бірінден олар әмді сувсыз қалажақлар. Эв сакинлері или мұхбіріміз Айша Шулакова субет етті. Мы остаемся с Нового года без воды. Сувсыз яшамақ қолай дегіл. Буевнің сакинлері сувның қадрыны яқшы білелер. Мұнда сув аптада эки кере кетірілі. Баклашкалар, қопқалар ве башқа шишелер сув иле толдырыла. Легенлер ве умывальниклер исе санузел еріне құланыла. Умываемся, это у нас такой кран. Вот это у нас унитаз такой, пожалуйста. Тоже, потому что детки маленькие, я не могу их водить в общий туалет, они у меня здесь ходят. Это наша ванная, которую ставлю, нагреваю воду на печке и купаю детей и мужа-инвалида. Комшу evlerde endi çoxtan сув ағлары кечірілді, ләкин коммуналь evнің сакинлері evvelki кібі кешкен асырда қалдылар. Бұл сабық чарлар сақчыларының бинасы еді, sonra ise атларының араны oldu. Ev қазайы алда бұлына, оның яшы 100 yıldan ziyade. Дымлық веков bu yerde yaşagan сакинлерінің даими yoldaşı oldular. Стираем как можем, полощемся вон в корыцах, в ведерках, где можем. Иногда езжу к подруге стираться. И купаться к ней езжу. Январьның бірінден ise олар бүтінлей сувсыз қалажақлар. Вода Крыма müessesi ile anlaşma bitti. Onu devam ettirmek için evge vesikalar керек. Ama olar yok. Mesele bunun bağlı. Sakinler айтқанына Kore kağıt bürokratiyasına bakmadan memuriyette yardım etmege vade ettiler. Su vağının keçirілуі planlaştırıla. Сегодня вот были в водоканале, сказали, что будут помогать, будут что-то делать. Но пока только говорят. Я поэтому не могу с уверенностью сказать, что у нас вот с 1 января будет вода и все будет хорошо. Егер сув ile meseleni çözmek mümkün olsa, қазайы evden adamlar көчірілуі шүбеледір. Şimdi келешіклемескен yok деп cevap берелер. Нам обещали расселить нас, обещали сделать все возможное. Но ВОЗ и ныне там обращались в администрацию. Şimdi Бақчы Сарайының Мира соқағында федераль мақсадлы программа бойынша реабилитирленген гражданлар için ev kuruла. Ev 5 seksiyadan ibaret. Her birinde 168 kvartira olacak. Repatriantlar көчірілген son қазайы meskenlerinin sakinlerine de kvartiralar ayrılacak. Ayşe Şulakova, Muhammed Nesturov, Millet için. Зуя қасабасында Қырым татарларының медени этнографик меркезі тамир етілмеген ве қыздырылмаған одаларда чалыша. Бұл müessesede Қырым татар милетінің тарихы бойынша çoxtan çox мәлумат бар, шымды олар эпосы yok олув төлікісінде. Меркез ребері Мемет Джемалединов bu haqta rahatsızlana. Yerli hakimiyette bu işke para yok. Yardım sorap Reber Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbekке müracaat etti. Mebus ise meseleni öz közünden kordu.
Если помещение позволяет, тогда можно будет просто подумать и с отоплением, да и с ремонтом, да, соответствующим. Қарасу-Базар район Мушаш қойынан әскі жәмесі ярдымда мұқтач. Бина сүргінліктен евел құрылған адам. Шымда есемінде капиталь тамир ішлеп талап әтілі. Ерлі сәкінлер первасыз қалмаған инсанларға жәміні ғарыдан тамирлемеге ярдым көстермеге режа әтелер. Олар бұ Аллахның евінде кенеде әзан сесі яңғырайжақ деп үміт әтелер. Ве мұсылмалар өз ибадетлеріні қылып олажақлар. Bu yerde yakında pencereler koyulacak. Ular açık götürülecek de arka olacak. Pencereler yakında koyulacak inşallah. Bu Хадими Джаминын бинасыдыр, onun tek temeli kaldı. Yerli sakinler tarif eteler ki, bina restavrasyон işlerde muhtaç edi. Mında divarlar çatlap töküleydi, damdan ise su akaydı. Yardım sorap sakinler çeşit idarelerge defalarca müracaat ettiler. Pencereler keldi, Allah'a şükür cemaat haber ettik. Cemaat'a yazdan belli soradık yardım. Bir adam gelip bunu toledi. Cami pencereleri keldi. Allah'a şükür. Dan yapılacak çok işlerimiz var. Camide iş daha çok damlı, tabanlı divarlarını yapmak gerek. Yerli sakinlerinin sözlerine göre kuruculuk malzemege ve iş alıp bargan insanlarga tölemek için para endi yok. Seyran Kerimov Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nin gönüllüsü ola. Onun yardımının 5 cami gayrıdan tamir etilüvüne para toplanıldı. Для окончания этой мечети надо более 2,5 миллиона рублей. Вот такая сумма должна собраться. В течение года, мы думаем, эту мечеть тоже закончим. Bullur adlı Kırım Müslüman kadınlarının içtimai birleşmesi Hariye akция geçirdi. Olar toplanğanlarını konsert programması ile kuvandırdılar. Takdim etilgen garmalıkta kazanılgan paralar bu ise 15.000 ruble Muşaşkoydaki caminin gayrıdan tamir etilüvüne yollanıldı. Vişanaya camisi pek harap bir ayılda. Anda çok yardım gerek. Çünkü hem kuruluşu da devam ediyor. İş pek çok. Minaresi var ama yani camini açmak için de çok yardım gerek. Yardım göstermege istegenler Muşaş koyunun imamı Delaver Emir Hüseyinov ile telefon vasıtasıyla bağlanabilirler. Onun numarası Hoşma 7 978 813 61 70. Bundan gayrı paralarını Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin hesabına geçirmek mümkün. Safiye Şukurova, Ramazan Alivapov, Millet için. Simferopol adlı avaliman bu sene Kırımға kelgen 5 milyonuncu yolcunu karşılamağa azır. Bu haqta avalimanın matbuat hizmeti haber etti. Avalimanda kayıt etilgen kıbı tedbir yarın uyledi keçecek bar yas navigatsiya vaqtında Kırım'ın avalimanı 4 milyon 200 bin yolcuğa hizmet gösterdi. Bu vaqt devamında 15 ava şirketler uçakları 63 yönelişte katnadılar. Umumen 28 binden ziyade uçuf enuf operatsiya becerildi. Birinci Kırım Tatar halkının kurultayı 100 yılığına qayt etti. Kırım Tatar halk icra hakimiyetinde 4 kadın var edi. Kırım Halk Cumhuriyeti'nin inkişafına Kırım'ın birinci muftisi Numan Çelebijihan buyuk hisse qoştu. O hakimiyetinin başı oldu. Qayt etmek gerek ki bir asır geçti. Ama kurultayda müzakere etilgen meseleler şimdi de pek aktualdir. Bu ana tilinin öğrenilüvü, inkişafı, toponimika meselesi ve İslam Ali tahsilinin gayrıdan doğuvu. Dinimiz şükürler olsun 4 yılın içinde adım basamak öyle bir mesafeye çıktı ki söylemeye korkayım ki Allah nazardan gözden saklasın. Benim ricam sizlere bu. Eğer bizler bugün en müftülük, en bütün hocalarımızın, ziyalarımızın tek nefesle, tek fikirle, tek yolda olursak, ben belirlesem biz mutlaka bu millete yararlı, güzel bir yol açabiliriz ve iz de kaldırabiliriz. Ardımızdan gelecek güzel bir nesil yetiştiririk belliyim. Krasnoperekopsk şehrinde Novaya Formatsiya adlı regional ara orta ve küçük biznes cemiyet teşkilatının yanı bölüğü açıldı. Bu endi Yarımada'da 18. bölgedir. Onun rehberi olarak Igor Nesteruk tayin etildi. Açıluf merasımı ketişatında iş adamlarının faaliyeti ve teşkilatının işi onun Hariye yönelişi haqda tarif ettiler. Основным нашим направлением сейчас я вижу объединение предпринимателей. То есть все те вопросы, которые один человек фактически не может решить, организация всегда с легкостью решает, и тем более уже на уровне республики.
Сейчас в нашем городе предприниматели пытаются объединиться в бизнес-клуб, и я думаю, что это новое движение для нашего города, новая формация, оно только даст большие плюсы. Бу филиалның ачылуы Красноперекопск шәрінде кой ходжалығының инкишаф етмеге ярдым етежек, әмді новая формация тәшкілятының хадимлері әнді чалышы башлаған иш адамларны бизнес инжеліклеріне огретті джеклер. Для начала хотел бы сказать, что мы стараемся сейчас максимально до конца года открыть во всех муниципальных образованиях нашей республики местные отделения, в том числе вот Красноперекопск и Красноперекопский район. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сформировать в каждом регионе повестку предпринимательскую, с чем сталкиваются конкретно местные предприниматели, с какими проблемами, потому что каждый регион, он в своем роде уникален, в том числе и с точки зрения проблем. Ақмеждер атлық күнлері ММА қарышы көрешу бойынша чемпионат олып кешті. Қырымның чешіт көшелерінде келген 175 спортшы ғалибе қазанмақ үшін қанунсыз көреште өз күчлері сынадылар. Тедбірінің тәшкілятшысы олара қарышы көрешу федерациясы шықты. Ең күчлі көрешшілер жүмпіриятының 20 тақымына кірділер ве келешекте олар ярмаданы дигер чемпионатларында тақдим етежеклер. Потенциал спортсменов Республики Крым на очень высоком уровне. Только лишь нужно одно. Это нужно давать им шанс проявлять себя, нужно создавать условия, и нужно развивать и дать им развиваться, как спортсменам. Только после этого, вот благодаря таким турнирам, спортсмен растет в профессиональном росте. Мы этому, как федерация, способствуем и надеемся на хороший результат. Чемпионатының баш акимы Краснодардан Давид Этельді өсте сүратлары еле пайлашты ве Қырым спортчыларының имканлары yüksek seviyede olғаны қайтетті. Я вижу, что есть у вас очень такие талантливые ребята, которые могли бы достойно представлять вашу республику на чемпионате Южного федерального округа. Так как ваша федерация молодая, да, есть незначительные ошибки, которые мы по ходу мероприятия исправляли, да, но они никак не повлияли на проведение мероприятий. Русиялі аяздеде керич боғазыны зәрет етті. Тылсымжы азыр олған yol ортасының кефетіні тәшқырды. Бізім нев бетікелев хамыз бұақта. Великий Устюг шәрінден келген аяздеде ақықы модеслік мұжезіні зәрет етті. Қырым көпірінде да бөлі экспертиза олмаған әді асфальтның қавилығыны ұзақ ерден келген мұсафыр өз таяғынен тешкіре. Қарардан зеде сувыққа везелзелеге даянажақ yol ортасына аяз деде бегенді. Главное, вот у всех вопрос, какова скорость катка? Ну, она разная. Вот сколько так максимально по трассе с газом? 12 километров. Мемлекеттік әсас құручылық ішлер геже күндіз девам етті. Араба yollar көпірінде ашағы қатынан 13 километрі тошылды. Енді 3 аптадан сон көпір әкі ялыны бірлештірежек. Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, раньше живущих на двух разных берегах вот этого Керченского пролива. Я вообще считаю, что объединять людей – это самое доброе дело на планете. И то, что строители сегодня здесь делают, они делают доброе дело. Эмоции просто переполняют. Мемлекетнің әсас тылсымжысы әпісі құручылық дамарталарны зәрет етіп чықты ве ата yüksеклігі 35 метр олған демір yol кемеріне көтерілді. Челіктен ясалған 16 килолық елбаш нараты құручыларының бақшышы олды. Кереч көпірі Авропада ве Русияде ән ұзын ве земаневи олмақтан ғары әмден бекленілген көпірдір. Боле бақшышны чоқ құранталар беклейлер. Лилия Виджат, Миллет үшін. Бұл ноқтада янымыз сонына етті келечек хаберлер программасыны қачырмаңыз, ақшамлар раат кечсін.